Pozdrav svima, danas ću vam pokazati novu aplikaciju za dijeljenje interneta za novac, zvanu Speedshare. Prije što počnemo, veliki dio vas koji gleda moje videe je pretplaćen na moj kanal, stoga razmislite o pretplati besplatno i uvijek možete se predomisliti kasnije. A sada pravo na video. Aplikacija je napravljena od strane jednog čovjeka, a taj čovjek je poznat kao Packet na Discordu. On je veoma znan i pouzdan član PIC Discord servera. On je uložio jako puno truda i rada u ovu aplikaciju da bi radila kako treba za sve nas. Ova aplikacija funkcioniše kao i sve ostale sa kojima smo se već upoznali, kao što su Honeygain, Earn-App, IP Royale i slične. A ako ste novi i ovo je vaš prvi video, imate na kanalu video o tim aplikacijama. Ukratko, aplikacija uzima mali dio vašeg neiskorištenog interneta i plaća vas za to. Sad ću vam pokazati kako da krenete da zarađujete u 4 koraka. Prvo, kliknite na link koji sam ostavio u komentaru ili deskripciji i napravite nalog. Drugo, nakon što se ulogujete, skinite aplikaciju sa stranice i instalirajte. Treće, ulogujte se na aplikaciju pomoću vašeg koda koji vam se nalazi na download stranici. Četvrto, ostavite aplikaciju da radi u pozadini. Trenutne opcije za isplatu su Bitcoin, Litecoin i Ethereum, ali u planu je već da se dodaju neki popularniji svakodnevni način isplate kao što je PayPal. I to je bilo to za ovaj video. Uživajte u vašoj pasivnoj zaradi, želim vam puno sreće i vidimo se uskoro. Pozdrav!